Levi baro ki viewers sesen pada gini ka video ini page aku di bad ini kubolai kam kata aku di bad gini ka kubolai kam jong ka Agnivir Vayu intakes 01-2027 de kidon hadu arajar sanspa plus ligi pus aku bayar di bad di kynthei shynrang jong kini ka pus Indian Army kabdi lembaga scheme jong ka agni part scheme ke lada pikwa bantrei ki nong yada jong kari nani kita ki SHIPAI jong kari subha ban apply no lembaga online mode kaba lada ban pli nadu ka khatar tarik Januari ajar phanreu hadu ka shitarik February ajar phanreu kata tang lang ba ka online application registered candidate mo kinum sha ban le da gano gano ye suba malaysia ki cyber bajanjung fi apply no lada pikwa ban trei kum SHIPAI tang sausnem mo te phila live free ban phila yo isa ban sengkam sengjam te lada phibiang ka renyang renyot kumba ngan sabatai phi katno ga height katno ga chest te one open survey apply be lada phibiang ka fitness te namar kata nalade ban penmi ki video ki balade ngong phi fit bahaya ka met jong phi tre rong shiki kam SHIPAI nga khamlang kot khnian hoi wala da nga biang kar dei karta ngam yoshu dei dei nganong phi ibadang biang karta apply be nam ta gini ki pus kabdi jong ki Agnivir Vayu intakes the date of online kumbang alada ban pensngau lada ban pelai na duka kharatar January ajar pundru haduka shitrik February ajar arpundru numdan shu ban extend ya ki dates namar kata apply now age karta pada hemya sabhaga age ni kino ki candidates ibakha hapadeng kine ki tarik sakhenhi ibakha ha nadu ka shitarik January arhajar henriu hadu ka shitarik July arhajar khandai no ibakha hapadeng kini ki tarik kini ki snem ila ban apply te namar kata nong phi shubu lada phi kha ar live hole ne live poetry December arhajar pusan pinum yo shu daliliru te pertang chi singiru ban lada phi kha haga ar tarik Julai ru num yoshu strict bha tenamar kata page nang bagi birth certificate ki jong phi kha ding gini tarik apply be denda te karta num don jing wo num don jing khang phi marital status te kumke kita ki marital status te ki unmarried candidates or unmarried males or females candidate kila ban apply na guta ki Agnivir Vayu di hakani ka marital status la mention sibun ba la batai sibun ba namar boleh hapdeng kani ka marital status la da phila shajit phila sha select num sha phi ban yatho kat ba pat dep ya katika jing training ke jong phi subu menta phila dep ban fix supa ke dit handai phio kam phi join yang te phi don ki training pinong ban ngan le yato kinum shai phi daliliru namar kata ban shai hakabe de bat kani ka marital status subha anong phi unmarried male and female long free long lai lu chwa te lada phwa kamot hadin phila ban yato te kata kade ka marital status an educational qualification ka terdan ke bapila ban apply nam ta ke ka Agnivir Vayu in the 10 plus 2 with mathematics physics and English kani nang ta ki khna ki balai science mo ki bashimika mathematics but physics kila ban apply haga juko poru bat ka English kata rengkat bat ka san po percentage ka mark haga subject mathematics physics but English mo kumut san pogwe lani ibala pule ya kalaisnem jong ka diploma in engineering kita ru kila ban apply but na ka bancha kito ki bom de ki science student lani ki bom le
kani ka science stream. Kita any stream with 50 marks. Hakarang kan bat ke jingdon juga subject hapo ka board lani ka university ki jumpi. Mau. Ya 10 plus 2 lala ban apply. Disibu mta pilih art stream. Pidon ka subject yu hang tu te ka mod ba pia ban yo bai sample percentage ka subject. Ta kan ki jing mod. Mau. Wan mong ba o tang ki science student ki la ban apply em. Balait arts, balait commerce, balait vocational route, kilaban, apply, napunta ketika post, jong ka agni virbayu. Mo, dengan numbatay bani anamarkan sajrong. Kila da pikwaru, ngan saya rabi pipan batay next video. Sumaban bu i-comment jong pi atau bikwan mengan batay in details. Ladang batay in details ru ngaman batay kaway pa kaway ka number. Mo, nakata-kata ngunang ipi hangningan subtay shortcut di ladapi ko abantib ru nangsa yarap ipi. Nangta inpoy siya ka height. Ka height hangne ka jingjrong namta ki mils kanday chis pa san po centimeters. Dan option hangne namta jing PST ka debate chis pa san po centimeters. Nangta namta ki female pade kadon ka jing penduna kata chispa sau punyo centimeters ladangi day napo kanot is states mo hendrei wala kataru lada pikwa ban apply nam tajung piki konsum la kan thei lada pikwa ban jonya ketika agni virwayu lada pide napo meklaya ne na not is states pihamban raru ya ka domicile ban pensisha ba pide napo ka not is state ba pi yo ya kaneka chispa sau punyo lem kumtang kin sapan hab ya pi ha ka kerdan jong ka general category kata kabumut chispa santua mo nangta ka chest namta kimils kande hinyo punyo centimeters hinyo punyo centimeters pat pia ban biang ho pia ban fit mo namta ki females pade like you mention hangne well proportions kemut kade ban wandur kamet jong mo kade kita so bana ngaung ipi lada pikwa ban tray hakini kikam pia ban long fit ba kamen mo to mentang ini po biang no sya ka salary pade ba so tanat hani kendi ka salary nama pina menteri kumbang omene kan no sausnya itang sausnem pila yo free lani pila lai lui pila ban join biang de kuwi kam pila ban tap no de kuwi kam harkat ka certificate udan jung pi kumut pila don chance ba lada pila join shwa kan ni ka agini bir baju itu sngap amta ka first year pinyo lai poja hakti pinyo arpoja ka contribution sha kani ka department ndai ndai haja ban ka contribution sha kani ka department da kani ka go kandi knai hajar hi mo second year life lai hajar pinyo ka salary kai ndai hakti pinyo apply jar chispa nanda ka contribution kandi knai hajar knai spa da kani ka gol ru kandi knai hajar knai spa mo nangta ka third year kandi life ru hajar san spa hakti pinyo arpsan hajar san spa san pho bat ka contribution kandi chipo jar knai spa da kani ka gol pade kan ru kandi chipo jar san spa hi but last year lani ka fourth year kandi sopo jar pinyo at prajar hakti arajar saka contribution da kani ru pinyo arajar mo tila da p plus lang ya ka contribution ai saka department kan poi sanlak 0.02 nangta dakani ru gol ru kan poi sanlak 0.02 tila da p total lang ya kani ka contribution pinyo hadu shipola mo harkat ban interest di to kata ketika salary sngubha ban perkat lada pi biang nganong pi lada pi biang keren yang renjot kumbang lada banong ladu sedang kani kandi ka ba biang tam kandi ka ba biang tam ba pina pla kates pedeng ne kates nang ta ka shynrang kandi 1.6 kilometers tang hapo new minin
amtaki females lani kynthei 2.6 kilometers hi kandei hapo per minute. Nangta kandon ru ka push up for males ka push up push up kandei shiphosin hapo shiminin nangta 10 sit ups banshong pade kandei hi shiphosin aka shiminit hi nangta 20 squat aka shiminit. Amtaki females pade mdon push up handai kadon tangkani ka 10 sit up kata shiminit lai po second bat khatsan tali ka squat kata hapo shiminit. Ikan ni kediga test. No kandon du ka online test. No ha online test ru kadon dengan 4 batai pi syapang kata ka online test dengan saja sen ada pi kwa bangan batai ka bede ba ka online test ru sumpah ban bu ya ki komen skijong mo no pinde ya ka online test namar shwa ban poi ha sya kane ya bande ya ka online test no dani kila ban le shwa da kane ka fiscal standard test ru lane fiscal efficiency test ru kata ka shong kum ka jing pinai jongka ne ka agnivir value tangkata ya ka bayade bat kane ka kupon lai kam hakabede bat ka kam SHIPAI sachi sen no long tiba slur ban trei ya kane kam nama de kam ka badan burom ka ba pensanam ka ba ainam ya pi bat ya ka jat bendeu di bro lada nikloi ban shimbenta ban yada ban care ya la ka jong kari ka jat bendeu on de tang hapo kari India de hapo ka jelahi bro ko ru yo ya ka nam ko burom ada kloi ben join hakum ki kam kata kam SHIPAI kita kata yu bay de bat kini kubo subha sing ki klik ban share like ban subscribe kham tam e ha bay de bat kini shi ki par lok chong phi le shi